tini noni biskango Facebook live phaimani je tini je honorable Supreme Court je judgment nimani abo sini tiprasa ba sini TTADC area tongnai joto tiprasa nai bagai belai khai kaham kaisa saklai bung saklai jaka tini je asuk bosor romo je tini je BC election yang tongmani aboni bagai kebangma party no uram kisa kok sawo BC election khlaijaya tang BC election khlaijaya hinai kintu proper je BC election khlaina bagai samung khana nangmani kintu abo kebo khlaiya sudu kaisa bai kaisa party no simi blame khlaiwi sarai tongo je BC election khlaijaya BC election bagai kok saya hinai tini je Supreme Court ne hoite jeng je khobor mamani abo sini bagai belai khai kaham abon bagai ang puila sini habubagra no ang belai paipia ani khulum jabo bubagra ni chaitu mungbai no je asuk bosoromoi je BC election yang hoi tomani tabung na ni thangoi tongo abon bagai belai bubagra hambai no ini chaitu mungbai no tini asuk bosoromoi je kasajak BC election ya abo tini ni thangoi tongo nge mono saramu songo kebangma party no ka CPM bo sawo BC election khlaijaya BC election bagai kono kokti saya nei abon pore salayu congress ro salayu kintu BC election khlaina bagai bahai pressure dina nang bahai tam khlaina nang abo kintu kebo sakta nai kure sudu janjani political mileage ni bagai sibino kok salai tung ang saramu jamakai mosi buhino norabo sarkar tongoi tongle BJP bai tang BC election khlaimeya जों BC election khlainar bagai जों high court bo case khlaikya kintu high court hingkai borok tini ekhana khayoi borok abono dile khai donikya bobak rawansoka hi mo BC election no high court bai जों judgment mangla awon bagai bobak ra high court o judgment ma yangoi no Supreme Court o thanga Supreme Court o thangoi tini जों judgment maka Supreme Court no hoite saklai jaka je tangai BC election yang tongkha aboni report tabo mari nai gang tini kok sanamo sumokai mosi tini BC election khlaya ini simi kok salai tongo kintu BC election khlaina bagai kebo ekdom pressure ya isi kebo saktaria tini tipramothani supremo tipramothani founder sini habu bagrani chaitung baino tini BC election ngani thangi tongo Supreme Court o sungabo judgment maka kokai mos tabuk tini Tripura Rajya bo chigun party jang salia CPM Bamfront tesini BJP ni je Janojati ni bodol Janojati Morcha IPF ni tongo kintu kebo ekdom krak khai thong kai BC election jesbo ma khlainai abo hine kok thaisa phano sanai kresi thaisa phan sanai kri chudo kaisa party bai te kaisa party abo simi kok se jai tong tinang sarmo ko mosi tine khana ek mas pore ba 2 mas pore BC election ngai BC election anghakai chudo tini tipramothani founder je busine habu bagra bin bagai tini BC election ngai ngai taw BC election o je contest khlainai ro su tipramotha simi daro contest khlainai tipramotha simi contest khlaiglak lena ro tak phainai ro CPM ro phainai IPF o phainai contest khaini BJP o phainai contest khlaina bagai tam khainang sabno totra semana kintu abo ke bo khlaiya chudo BC election bagai kok saya tini leader of opposition tini sir Jitendra Chaudhary leader of opposition kok saya BC election khlaijaya o media basang phai simi kok thaisa turu kai sasinai kintu BC election khlaina bagai high court bo case khaya district court bo case khaya Supreme Court bo case khaya sabo khlake angai tipramothani je founder chin habu bagaran khagena blena taw ke phaile nai ta BC election na angai phaile sinai
BC election no contest khana bagai chairman chana bagai member manan bagai tabo ka haino kobor bajo ma haikai phaile sinai samung khana bagai BC election 2016 mane tini 2025 sumai tonga khlaija gya sudu uram micron phukai BC election khlaija gya muti khlaija ya muti sawja ya amo hin kok si jai tong ari baba BC election khlaina bagai bo jaga thangai samno totra se bagai BC election khlaijang nai abo to samung khlai nangblai si buba gra ki saijung bosimida tibrasana muthangna hinai boki bosimida aro smai tangjaba ari joton party ke chalai dong hate do phan bagai samung khlai jatin bagai samung khlaio tibrasan bagai samung khlai ga ngai tang ko khaisi chalai tong samung ke khlai meya didik ta busalai dik pal khai ta BC election nai phaibedik busa phaidik CPM phaidik BJP phaidik IPFD phaidik Congress phaidik basalai di jotona tao cái phải gì này tổng thống giáo bác sĩ này ấy bị gì lấy sự năng cả tao cái xăm này bagai năng cả kia ham bay đi kia nó kia ham bay đi à na buba gra nung Supreme Court to case khai mà bagai tini BC election năng này kia ham bay buba gra này kia कौन party से sao का CPM ने तो science है यार वो ठीक ठाक पन तो सकला IPFD ने वो सही है जनजाति मोर्चा ने वो सही है अरे ना claim है बुबा gra khai क्या Supreme Court तंगई बुबा gra ने at least ना हम bay ले imam ले के बरी नाइ करे हैसी ताबो खाय एन्जॉय खाने बगै जतन खानाय अरे BC इलेक्शन नि आगै सिनि जे BC ओ तने बर बुसुक सफर खाय तो प्रॉब्लम फेस खाय तो आवन बगै कक सनाय करी अरे संमो सिवान सनो बखरगो चिन तिप्रानि राजनीति जों हिलाय दंगो CPM BJP IPFD तिप्रामो थाइनै बखरगो मानसुक देहायसी चिन तिप्रानि राजनीति एकमात्र काइसा बसंबायते काइसा बसंसि o kong no je dino bujina sungo dino si thanjang laina hesi abona khai bujina kure ang CPM kaham tipramota hamia IPFD kaham tipramota hamia BJP kaham tipramota hamia abo hai simi kok sinjai tongha kintu samuni khitrang ke kun phan kuri an bagang sanam sungo jengma to kaham nongkha kintu nung jodi khlaimi angkai adi he kok bota sadi hesi nin sarani rights kuri jodi nin khanani amo hai rights kuri ke khaimi angkai ningam hai kok bota sadhesi tira hambari mam lenoro yes bubagra nin bagoi jasu bosor BC election yang tongmani tinang na kya belai hambai bubagra chaiman belai abo sarani tam sam party ni sogro jana ba ke party ni sogro hoya blena sungkai sobsone party na store jalai tong bubagra na thank you bubagra hin janjani pecho dinane abo bai to kemni party ni hoite boisa khajak lagle na khaiman bleno ro tang khayaba ari baba re sungsu to party na sini wansu gengya dini MLA minister 5 বছর পরে ke tata bai behesi pok thanai nung ek somoyo mudi jaga budba samani bui pogoi thanai hesi kintu jatini bagai kisa khainan bagai wansu laidi please agabon sanam jong hesi ta BC election to ong sinai no tak phailai di rifaidi tabo contest khelai di tabo janjani dol samlai di samno member busarani samno chairman samani samno vice chairman khani bo jaga block dokol da khaiman abo khalailani abo tabo khai eben kafra laisinai kintu o BC election na bahage khlailani abo ke bo sakta rehesi auna gan sanam sungo please jodi nung kono samung khaimi angkai je samung khani borong bo takke ben dehesi borno jora re dehesi je kono samung khayan bagai jora nang hesi o jora pontori lai hesi ai no kaisa kopori thungoi kaisa sobre narang mahike sobre narang nai to lekha tau tipramotha samung kaham khai tang tipramotha na pal kai jot pati mililai hamesai bhai tipramotha na ses khani abos mis nai to lai hesi asuk boso tang khlayang to hoba khlainor bo kes khlaima kham lena tang khlaya 2018 bo sarkar phagya abore opposition party CPM kha nok BC election khlaina bagai tang saktalia nok tang high court case khlaya nok tang supreme court case khalia nok rajan naslai tong raja bufru 2021 party songsono bufru edisio sarkar hapaino bo phagena supreme court case khaisi BC election nai amdo hindu wan solai tondro nor bo khlaima khamle tang khlaya sa awon bagino jodi khaimi angkai tapsa chadesi siring ke khnai tongji siring ke nai tongdi botam khlai no nai botong maya morok jago na haisi awon panam sungo pathe ko mon chanai belai hambai bubagra nini chai tungmung bai tini asuk bosor romai je BC election ni angoi tongmani abong na than tongo
no sung belai hambai ya poro te kulmu ya poro bobagra te ni nayok te bo kaham kurung tong thon nung te bo ni je wan sung mane te bo kublum thong te chini ti prasad phani bagai te bo samung kaham khalai nang thon asono kok jana musung belai hambai jotono kulum bai kya